when we acknowledge God, simamukela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi singavumelana futhi singaba nokuvumelana ukuthi kunamaqiniso mfowethu angephikwe futhi angeke aphikiseke nangeke aphikiswe umuntu ngoba awafihlekile ambulelwe kithina sonke. Hallelujah. Kunenhlobo enjalo nje yamaqiniso kanza kwethu. Amaqiniso angadebatwa, amaqiniso engeke ukuphikisana ngawo. Hallelujah. Now uNkulunkulu ke mfowethu mesise encwadini kaJuda, Yahuda chapter 1 edake sihlole uverse 4, ingoba ufuna sibe nalokuvumelana kuleli qiniso lokuthi since the advent of democracy la eSouth Africa and the opening of our borders, immediately nje after mfowethu sathola inkululeko la eSouth Africa, iqiniso lingephiko umuntu leli. Saqala futhi nemngcele yethu yavuleka. Amabandla la eSouth Africa mfowethu aqhibuka all over the show njengamakhowe. Hallelujah. Amabandla mfowethu aqhibuka, they are mushrooming all over the show njengamakhowe, ayaqhibuka. Uvuka kunebandla la kusasa, uvuke kunebandla la kusasa. Hallelujah. Amanye lamabandla abantu abawa-overseeayo abanazo ngisho incwadi eyiphelele zokuthi babe la ngaphakathi kwicountry, kodwa babhizi mfowethu, barana amabandla, baphethe imali esingazi ukuthi bayithathephi ngenxa yokuthi ku-easy ukungena emngceleni yethu, nanokuthi abanye bamaphoyisa ethu alambile emngceleni, so ku-easy ukulifumbathisa livuma ungene. Baphethe leyo nhlobo-ke yemali, babhuka indawo mfowethu esasiyilwela kwezabelungu kuphela. Bawuphethe uWest Street, bawuphethe uSmith Street, bawuphethe uCommercial, bawuphethe uVictoria Embankment, bayiphethe iPoint area, bayiphethe iAddington area, bayiphethe iNorth Beach area, baphethe yonke into man. Hallelujah. Zonke lezi ndawo esasithi mesiyibuka siyiclassify as areas defined by apartheid as no-go areas, salwa zitheme ivuleka kwamangena thina bangena abanye. Esaprofeti izulu, saprofeti izulu bafowethu, ibandla likhona libhekile lilela ubuthoko, sathi izulu isamba nesiyawumba umgodi kodwa singawulali. Nina ama-Afrika mnyama eSouth Africa niyafana nezambane. Look, ningcwabile Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Naphuma kwi-country nayona nilela izwe lenu nekusasa labantwana benu. Abanye benziwa ngikhuluma bakuma-wheelchair, abanye baqhunyelwa ama-letter bomb ababoni, abanye bagambulwa imilenze bagambulwa ney'ngalo, abanye ngisho isikole bagcina kusona emaklasini aphansi ngenxa yokuthi isimo sempilo sasinqaba ukuthi baqhubeke nempilo. Baphuma bayotraina mfowethu, balwa balela le country, kwaba nama-reconnaissance missions, o-Operation Vula, nabo bonke singakusho. Kodwa sithe sesumbile lo mgodi sangawulala, and leyo nto idinga ibandla livuke. Mese ibandla li-understanda umbuso, a kingdom, from uhlangothi likaNkulunkulu, lelo uNkulunkulu abanga ukuthi kungabi nempi eSouth Africa mesinika inkululeko. Ngoba ithe inkululeko mifika, ibandla salibuyisela eceleni, kanti ibandla belithandaza ubusuku nemini
likhuluma noNkulunkulu libubula singcwaba abantu Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday sathi safuna ukugcwaba abantu siqimbile singagqokile topless. Hallelujah. All you need ukuze ube nebandla mfowethu i-sound system ne-internet ukuze ukwazi ukugooglisha wenze intshumayelo. That's all you need today. Udinga isound engasuki phansi. Bese udinga ukuba ne-internet, ube ne-data ukuze ukwazi ukungena ko-Google uqale ube yi-Google practitioner type of a pastor. Uzusukume usitshela into esingazi ukuthi izosisiza ngani. Ukuthi igama elithi amen li-appear ka-200 eBhayibhelini. Igama elithi Jehova li-appearisha ka-4 kusiza thina lokho. Sisigayinani ngokwazi lokho. Kumkhulisa phi kumnciphisa phi uNkulunkulu ukuthi igama elithi uNkulunkulu li-appearisha ka-3 noma ka-4. But this tells you ukuthi i-environment mfowethu ye-formation yebandla isiwuthela wayeka. It's a laissez-faire type of an environment. You do as you wish. Wenze intando yakho. Wenze lokho okufuna wena ngesikhathi esifuna. Ayikho regulation. Akho mthetho. There is not even a peer review type of a Christian institution or body that would make our church leaders ukuthi abe accountable. Mengifutha ngedumo, mengifida inyongo. Mengibizele entabeni ngithi namhlanje usuku le rapture, dayisa imoto, imali uyifake kimina. Dayisa umuzi, imali uyifake kumina. And then ngidisappear imali zakho nayo yonke. There's no accountability. Hallelujah. Akekho umuntu ozoboshelwa ogoqweni ukuthi asho ukuthi kwenzeke kanjani lokho kwenzekeleni, ukwenziswe yini, bufunani. Yini obufuna ukuyizuza kubantu. Uphatha abantu ngodaka emehlweni. Isikhathi ke mfowethu esiphila kusona. uNkulunkulu uyasikhumbuza lapha kuBasho uYahuda mfowethu. uYahuda uverse 4. Kulotshiwe vele ngalezimo nangalabantu. Hallelujah. Ukuthi mfowethu bazongena kwisystem kaNkulunkulu infiltrate secretly so. Yabo bangena isinyenyelo. Mebefika la ngaphakathi baqale ngomusa kaNkulunkulu bakushaye ngawo bakwenza amadola akho abe weak. Udayisa umuzi ubanike imoto wenze yonke into. Number 2 mase bethatha inkazimulo kaNkulunkulu bayimbathisa amanyala bayibize ngamagama athile ezibona sebe assistant God or God major or God major or major God. Ngenxa yokulutheka kokufiphala kwengqondo yakho ngoba wena you don't devote with the word of God. Ku easy vele ukukiriba nje umuntu akushaye ngesikhe. Kholelwe yonke into. Wozala isanctuary man. Uzothatha ideliverance yakho. uNkulunkulu avuselele ubuhlakani kuwe. Woza man, woza kuyonakala sikhona. Asizene sanctuary bafowethu in the bigger body of Christ. Bakhona nabanye abanikwa wabo ama-assignment angibazi bawoba ngazi sanctuary la ngibekwe khona. La sikhuluma khona whether we philosopher, we academic, uyini sikhuluma nawe ugobela sikhuluma nawe la ngqo. You are a spiritist guru or whatever you call yourself. Uzala uNkulunkulu sithumile ukuthi sikwambulele mfowethu thina, sikwambulele ingcebo, sikwambulele futhi inkazimulo yokujula nokujiya kwevangeli mfowethu
lensindiso neqiniso omfihlakalweni uKristu Jesu ophila kuwe noyithemba lenkazimulo yakho nami. Ozala Church mfowethu is a custodian yosiko labantu. Yabona uma abantu belahlekelwe usiko isonto kumele liphakame lithi kwenze njani nalahlekelwe ubunina nizalwa ngobani nina ningobani isonto kumele liphakame umintsha yethi idlala idakamizwa notshwala kufuneka isonto liphakame lithi nithathaphi lento ubani abafika nalezi zinto imuphi lo mthetho osugunyaza lezi zinto ukuthi zibe free 100% emhlabeni ezweni sakhiwe ibandla efuneka liphakame uyobhiza uplana ukuthi imizwa wena umuntu wesilisa uthi imizwa yomuntu wesimama unayo unemizwa yamanye amadoda umuntu wesimama uthi imizwa yabantu besimama yomuntu wesilisa unayo unemizwa yabanye abantu besimama abanye benu abafuni umuntu wesilisa abafuni umuntu wesimame bafuna izilwane izinja isonto the church of God kumele liphakame ngoba liphathisiwe umbuso inhlangano eziningi eseyibizwa ngeinhlangano zepolitiki namhlanje ayiqalanga nje egangeni siqalela ngaphakathi endlini kaNkulunkulu hawu